obaye postmortem na ore adea eku ni nwia bema no ena abusuapanin se chinchina atwan da bi obaye yie no which is 13th na no omoka no nti ehon na finally na akwakogina in fact judge no bie na no a sadi mo amunim de ba ye sika ye twato so ene wankofa ama ene mia na majeje asem no nanso so no mia kasa masen atwa minti bi da wo wiase ba bia da se judge mpamcho mpanyifo amutie me yadi mo ho ya obebre na ye ne ewu ankasa se judge timitena akonwa mu judge asem Emma, the whole Ghana will be a budget to say, oh, that is a Ghana, Emra, I Juma, finally. Yama, me Akosua Bempomaa, adia, or pese, or ye, na, oh, adia, kun, Nimia Bema, Daddy Lumba, legend, Ghana musician, or ye Nipa, ye boni dia, ye penny history, na yet, you know. Okay, finally, Ghanaians, no, ye hunisa, fade, Emrana ye Juma, mammy, no more train, but a fade, judge, and a timia judge, dia. Wow, this is beautiful. We want to see what next. Afedi omonam kwemu no omoko ene ekofre say me na me judge asem ne say mo betimi ayeden astopo mo betimi astopo eyi na ma me na kwa akoye nhwehwemu ne nwade a ekun Daddy Lumba no afedi man kofa say sikare a ye bodi kra enkwa ama yempene ema onkonkoye nhwehwemu no ehon na me hu say Ghana ye ni maguase eye shame to the judges, shame to impanyimfo no because a croben na sadie we betimi yesi wo croben na asem we betimi yesi wo simply because maybe a so called themselves side chicks omo no na omo de omo ho bata mpanyimfo no so you know what sa a man ni mpanyimfo ni secret omo ni mpanyimfo ni bi adate eti omo bembe omo ehuhu omo secret. So what you say in the name of alcohol because one any bekwa akode da omo baye omo niama enti true and sanne sa enije na omo je no otimi keka secret bi kire no enti mpanyimfo ni bi ehunu say no e man ni bi na omo ni omo kosa out and side chicks no ehunu omo secret bi enti say side chick bi adamfo enya asem a ofrene say onwe asem no na yenye no foolish case a easily say mpanyimfo ni betimi aiden e di side chick for leader for na chi ama sa ansem ni nyina ayde abo ato ogu thank you asante Gwen baba asante monka fra matimi anya royal family for ni bi free asenkusia ho na o se opese ono ebe cancer fa judge na no gina court won to opese o join ni okay eti helen can say ho Hwase ho ebi asantropia no mabi wase ho asonsa me patcho wana de no bebo afore ama me asantropia we de me patcho me nua ya mama mi mami si why da bi maya me nua ya maya me nua si ya wo he fa patcho ya unsi ya on ten me nua no on ten me patcho di ne de say santropia homa ya santropia me patcho santropia and to pick your why. Okay, my granny. Okay. Santropia na to say. Okay. Santropia. Boko. Aha, okay. Ndi yenua ma no wo ha sei. Mami nyama host no na ebi ono abo. Baba yama wadama. Yeah. Okay. Mami mi say openi bibia boko de. Queen, Mr. Drop me why na Adiana Moya no. So more fat time and to so be bass or betting engine so akasa de ope. Nipa no so also on person mokasa no mo doso. Me time and son Judy mame drop me. Me the 5 minutes but 2 obia so the manager interview. Me call me ya de o phone no so Judy. Yeah, okay, mami see where. Okay. Me patcho bro your interview no. Okay. Emma Efia Swasnega be can say yenimu se Ghana ne ye wono won na Ghana ukuta na ye wodi akrampo na utimi de ekokot ne ade amani papro eti ye pa yenhwe sa asem no ye bebu amage no sika e kasa ene o kan asem pa me pa cho ye sa wo ho na Efia Swasnega kro na e baka ase o mawie adwuma ni nyina la me pa cho another last question free ye odi okasama opponents for you esa make key allegation bi say o ma di asem na wie Oma ye bibia wie we show say they be oma bribe nkofo no judges ne lawyers because me hu na say free ni Efia Swasnega wo mu wo tumi chain the whole Ghana president because omo kan asem na se na ye court a ye betimi abu ama omo ampa
Because I'm telling you right now, me ye Ghana ni mapa. Me obi a meta ko Ghana pa. Obi oni mi bi anim. Acha me ko Ghana pa. But say no me hu se fi de fi ni afi Schwarzenegger. E na o man ni kula wo mu say. Eti one show say me nua be ma asem a wo kan ya throw petition yi. President betimi na adwen say en fa ahwe mre no. Because according to sister now send the coin, maybe ni diwa forever young or Australia. Also a fast track. Even cannot say Monday ne kwa musaka. Me person me busa say president and saka how would that know send in saka and now bet me pretend say Lumba same way me person me can be because then say American say no or person what can be a anko can be that because very soon whatever president no nya Ghana ni mapa. Okay. Bible say you near simpunam. I was saying where you punam e Ghana. The ama Ghana men yinensu including kra, including obi esu no sa asem we mu. So what I didn't see be hu say President Mahama me te ha na sanso be ka kire me say wo rewrem wo ne o makasa kire nsem mu. Me patro ye hu hwe. Me pese me hu say e be ye den na ya je sa asem we yedi. Right. Mommy, the woman say won say de na wo ka say wo ba bi din. Right. The now okay bobo maybe the Ghana no say me ka say na de me kan say Ghana kru no say won new house number quest obi our classmate and na Ghana obi ka bi kire wa e fa ba bi ye no kore yem penifo say won o ma duly acha most of them din komo pa Ghana for penifo ne din komo nti obi betimi am information bi na legit obi so betimi din penifo na hwehwa no keke but the me kan say Sautre official petition now petition president. I mean the chief of staff and the secretary to the president. Woman now there's a follow up. And the case never be public interest. As I say Lumba case, penifoni monitor politicians now what powers is here. And Metman Kato say they are using it to shield Ghanaians discussing them. It can't pay natural. Woman just say na system no frustration bem na diversion tactics abem. And we now what modia kono. You follow up and the pressure beba buying so. Now Attorney General and after the secretary to the president no on trans say president no society no and public and about chinabem. And the petition no we follow up once ubehunu die wom. Basa wo kire na wo ja no say president na mehwe wa onye because case we no most politicians our interest our case na mo yinum. Omo interest pa. Enti the other way and say you keep on pushing. Now the petition in Korea, the next day no, so with me trust be 14 days to 30 days no. Oh follow up. Every for 2 weeks na some Mosakubisa secretary no to the president. And yet the president one ekoba mo be and deceive. But and for any into sudden so when you be just keep on pushing. Na results na betima mo agina so wo be ba hye wo so be expose wo o pese o ready wo madwen a na be mu ehunu. But so one kodia the obeka bia no obaye na bia just one kasa na wo de wadwen na keka nema na no so no de to da bi no one ka dia o mo ye smart o mu sa wo ka ze no be go mani mas no the lawsuit be e di akire ba to scare you enti mo mfanko mahama bete wotia Ghana for do na edi sanko so the mark e ma so na doso now media no TikTok is powerful ma and my underrated TikTok powerful ye wo mo hwe o can somebody form no person they will come after you they can do that but nothing stops you because as long as constitution here your say makwa Ghana ni bia anti asema se no so petition parliament executive or the judiciary they must do it nothing stops you into Mr. Why monfanko na mon discussing every day and one on good evening. Ananka efia eneka mother woko baby ana. Me nko baby. Efia rambo na kasa na isoya okay, sister efia kasa. Efia kasa why mama? Afere metimi akasa o. Me ba try. Na Ashanti Queen say wo hanye easy. Na say wo kasa kora na e betiatia. Oh, dabi. Say na me nua no. Me nua de mama hwe. Me nua na wasie ho no. Isoya me nua no. Debia no me kasa wi onso no ne di kan ba first inti no. Wono ne me ba first no person kasa wi ansa na wo aba. Me so fa che no why. Anyway, me chia obi bia wo dwumadie so ennem say ne da maba mo life so na mo ye adwuma pa ma ya de. Say mo support mo hu. Aya na madwuma me manager bi o tai kan o say on tia say mba yetimi tan ye ho sa. So what I say nti se broni mpo ka sa asem na that means wo hunu ni enima emma bebre e de ye omonyonko mba nti me hu say maka mo ho abom na mo support mo nua ba wa de bia eye ne de a obi
edi by force akohunu mpanyifo bi se na be ya be hu ne bobone agye ama no na in fact mo ye wonderful job mo ya de me bom nsem mamo na kakra mpesa me kan se me ba ya nim se show no my mo akoyani mo and I'm very much mama mantem de mama se ne mo yeah enti kakra me betie ye no efa Ghana is home you know and is no crepa Ghana your home you know because number 1 Osiso na se wo yoba na se sebi wanya etokese ana no fokese a in fact so be wie school adwuma krampo no adwuma papa obenya so obetimi dia ko wani mo Ghana man ni mo no eden obre so what you say but say utimi konya eto eni no fo akese eni animu fefe de a empanyfo no be push usisi ade wakodu ba bia mekoya meto enti udi bedru na udi dru so a Unya drew ho wi a eho na wokọ join ne omo a kro ne ye omo dia no a emra ne hye wo mo nsem no so what you say enti so obitimi ko di bone na ono na wakoye ne to ne no fo no unya twa ne telephone call say wadamfo a o say oh me ne be kasa ama o na ono no nipa na ono no in fact onni bobre bia wo kro mu ni mu no no wakọ join ni sa mpanyifo nti na wo mo no no e na e ka mpanyifo no e really Ghana pro no me city back na me hwe e ma me Akosua Serwaa ensama e koso no e na me hu se na esi ko e wo Ghana na we thought say oh yes Ghana de emranya adwuma sebi yen na ya tena broche acha kakra no in fact ya na Osha Ghana yakoyenim say Ghana de ayakra behwe and you know sometimes ya na awo no krampo no uni omudi nkoma ompese omukọ Ghana enti kwa mbisa mo say so nkofo ide na ya na omukọ Ghana omukọ hu aya na de bia no bia pese okọ Ghana okay that's good because I want to be free and I'm proud to say omujije Ghana ho so ombekọ Ghana but